وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، علماء كينيا شيكوتين كعباك البادا ولترفتن ركو دين الإسلام مدت فرمات سيرا والمريهج وداف أرانتنا هررجي بهاتت ولترفتن غلطو معاه إيغاني فين ربي غلطون فد إيغاسي علماء ينمو غلطون فد وننين اسم بيسسو ما شاء الله ربي قدان موتما هاريا خنان كانوا رفع هاغلطوم دباتي هاغلطوم موتما أرانتنا تنهز بين بلان وليقلي إسلاما في كريستانا إدو وليقلني كيرو وجن تكوي أمتا أتكاهو أدوي أرومو قبرون فتا أكفلني تركساني مجيراني بلسما نهارك خاين دباتي نغلطون فنا چناليني تابنا qabeenyaanis cina dhaabbanna, humnaanis cina dhaabbanna, yaada malaanis cina dhaabbanna, hamma turanirra ammaasi dhibbatti nu haa turaniin ja'a. Ammaasi namni bariisaa arraa tana fide haqiiqaa dhugaa yoo laalan rabbii guddaadha. Eegasi ammoo sababa nama gaafa dure'ee maqaasaa dubbachuu yakka tahe kan ammoohi joohar mohammadii yaamamu galata guddaadhaan galfadha. Eegasi ammoo abiyyii hiigaa maashaa Allah khalaal surriidhaanis barmootaanis haalaanis mijjaadhaanis ummata hunda caalee arraantana warra dur wal badi warra badiin saanii warra aduwwiin gabroonfataan duydaa garaa godhe hunda fidee aannanii gurroo hangone haa galatoomu haa turuun ja'a. Eegasi ammaasi lammaa eenyuutiin ja'a. Lammaa magarsa'a khallammii magarsee ibiddarra taa'a, ibidda dura taa'a, ibidda hanin sodaatin jiruu saa jibbee ummata saa hana qabsaawee fi gabrummaa Tigree jalaa gabrummaa waayyaanee jalaa baase balaa duraa rabbi isaa haa baasu jecha dhibbattiin galatoonfadha. Eegasi ammaasi ulamoowwan keenya ummata keenya kan masjidattiis rakkoo isaanii rabbi kannate rabbiin rakkoo isaanii ol fuudheef eeqee balee dukkana halkanii san keeysa bariisatti baase dhibbattiin galatoonfadha bakka haa gayaniin ja'a. Akkasuma qeeroo teenya kan kanaa daanyaadhaa hin beeyne abaluun maratee kan hin beeyne wahayii amma dhufaanu nin jenne malee kan wahayii fakkaatu waan waayyaaneen raftee itti hirriibaan ka'in yaada ajaa'ibaa afaanuma hanaan mootummaa isaanii hiikee ummata isaanii kan bilisummatti baase dhibbatti haa galatooman xiqqaan haa guddatu guddaan duratti haa buluun ja'a. Akkasumammaas ummata bal'aa keenya ummata Oromoo ummata sabaa sablammootaa kan waa takkaan nurraa if boodan deebi'in lammii teenya tan qabeenya siidhaatirraa buqqaate tan jiraan siidhaa awwaalame kan dhalaa jiru harmirraa cirame wallaahi waan ajaa'ibaati. Ummanni keenya ka akkasi qabeenya isaaniitiin humnaanis waan qabaniinis dura cinaa dhaabbatanii wajji jiraatanii magaalaa gurguddoo silaa nasiibaahuun arkanne
qubsiisanii ilaa ammatti kana dabaalaa jiran daransuu haa hoddummaatanii dhibbaa dhibbatti hin galatoonfadha. Ak ammaasi akkasuma akkuma amma dura ummata keenya saba keenya qabeenyaan nuti cinaa dhaabbanne sunitti ganaallee hamma akka keenya taanitti akkaanu bira dabranitti dhibbaa dhibbatti bira dhaabbannaan ja'a qophiidhaamii. Allahu akbar. Akkasuma ammaas ummata Itoophiyaa keessaahu ummanni Oromoo dhimma islaamaa kan ja'an maqaanii fi zaatti waliin gaxxamne dhimma islaamaa bakka ja'an edoo dhimma islaamaa ja'anii irra munaasabaa qaba. Irra mala maalitti yooniif jettan isiin eenyuu isii fidee yoo jettan waayyaan eedhaaf fiti. Eenyuu isii maraxee yoo jettan waayyaan een maraxe dirqamaan ka marachiiftu kan ammoo siyaasaa gootu ogaaniif siyaasaaf diinal islaamii biyya tana keessa sahaabaa biraa seene sun dura dhaabbatuuf diinii haqaa aqiidaa islaamaa tan nabii biraa sahaabaan maqaleedhaan dhufte biyya teenya tanarra babal'ate sun dura dhaabbachuudhaaf ummata maqaa ahbaashiidhaan moggaafamu kan ammoo shi'aan keeysaan dalagattu kan tigreen faantee godhattee waan feete nurra gaggeeysitu kan fide waayyaane aduwwi Itoophiyaadhaati. Nuti duuba ummanni kasiisan diin dhiisi diin keenyaas hin wakkalu nama ummata keenyaas hin wakkalu wanni inni wakkalleef hizbiin bal'aan isan quban qabu. Hizbii bal'aa kanarraa bakkan bu'u diinirraa bakkan bu'u hizbiin bal'aanis hin maraxanne warra maraxatee jira warra kaayee jira waan kaayyataniif haqabuu jira malee ummanni islaamaa hin kaayyanne suniifuu nuus nu wakkalu amantii teenya wakkalu bakka nuun bu'u nuti arraas boruus isa hin barbaannu isan barbaannu nurraa kaka'uu barbaanna ka ummanni jaalatu. Edoonii fi amma isii fi ulamaa biyyaa wal cinaa kaayanii namni isii beeku hin jiru. Nuti wanni barbaannu rabbirraa eegasii mootummaarraa eegasii ummata keenyarraa diiniif amantiif islaaminaaf dhimma islaamaatiif namni hizbiin bal'aan itti amanu maraxamee diiniif bakka nuu bu'uudha barbaannaan ja'a. Kun immoo nurraa karaarraa ka'uudhaan ja'a. Aduwwi duraan biyya gabroonfatee wajjin gabroonfatee nurraa ka'uudhaan ja'a. Maaliif yoo jettan dhimma islaamaa jechuun adaalummaa qabaatu. Adaalaa jechuun naamusa qabaatu. Adaalaa jechuun haqa dalagu. Amma inni dhiibbaan amantii islaamaa irratti qabu. Kitaabni Itoophiyaa keessa qaraamu kan nuti beeynu mawluuda faa takkaa'uu kitaaban adda addaa kitaaba suufiyyoota hakkanaa kun qaraamu qaba malee fiqiin qaraamuu hin qabu jetti. Hadiisni qaraamuu hin qabu jetti. Tafsiirri quraanni qaraamuu hin qabu jetti. Kuni dhimma islaamaati malee dhimmaa miti. Takka lammaffaa rabbi arkaana islaamaa keessa hajjiidhaa jira. Hajjiin kun horiidhatti rarra'a. Isaan amatumaanii mana rabbiin kan fagoo fi kan keessa jiru walqixaa namuu haa ziyaarratu juu kana nu iddutti hijaara taate amatuu maallaqa idaati. Amma arra 100,000 ejjiti. Namni keenya 100,000 harkatee kiisha kaayyatuun samiirra irraa fagoo. Harkachuunsa akka jaba. Isiin aduwwii islaamaati. Aduwwii amantiidhaati. Naaba islaaminaati. Walizaa saniifuu
wanni jennu nuti ulamaa taani hajjiin nurratti wajjabdu nuti hajjiin Itoophiyaa keessatti hamma hayni arkamee ulamaan haqaa dhaabamutti dhaabbatuudha qabdi jennaa. Allahu akbar. Arraas boruus nuti dhima islaamaa kan jaan kana jala hiriirree hajjiin numarrattuu hin wajjabdu. Maaliif gabrummaa keessa jirra? Gabrummaa irraa hin baane. Hajjiin gabraa waajiban kuffiftu. Dabrimmaasi hajjiin akkitti namarra wajjabdu dandayaa ta'uudha. Dandeettii teenyarraa ni hute. Qiimaa nawlii waan achiin dhaqanii asiin deebi'aniimi waan bankii kaayyatan, waan kiisha isaanii kaayyatan, waan maadhee isaaniitiin gagabbisan kana keessa guurratti. Akka huni dhugaadhaa ummata islaamaatiin raga. Suniifuu dubbina dumminaaf boollan guuttu, weelkaas namaan guuttu, xiqqeenyaafis bakka nan qattu, dhimni islaamaa hajaan kun nurraa bu'uu qabaa. Amma inni bu'utti hajjiin nurratti wajjabdu hajjiin dhaabbachuudha qabdi arraas boruu dhaabbachuu qabdi ummanni islaamaa ka keessa jiru ka ala jiru quba qabaachuu qaba. Mootummaanis alaanala ulamaadhaa kana alaanala islaamaa kana hujii irratti oolchitee deebisaa dafinnu deebisuudha irraa barbaanna. Kabajaadhaan mootummaan teenya haa kabajamtu, duratti haa deemtu, aduwwii si dhabama rabbi haa godhu, dhaabbatu rabbi muka haa godhu, taa'u rabbi dhagaa haa godhu, ciisu rabbi meetaa haa godhu, aduwwii teenya rabbi harkarra haa qabu, abiyyii faa, lammaa faa, joohar faa, rabbi bakkaan haa gayu. آمين آمين دبي خوشمتين قودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عفوا قبضنك إسافة مغننا. جزا الله شيخنا الكريم شيخ ومتعنا بحياته وبعلمه علم ذاته في جرو ذاته نزرب بنوها كان نيزو وان بريد دورا نيادة چيزاني قدت يانسور انغاماس الحمد لله يرى علماء انتين ولتن وانت جرتي شيخ خينيا شيخ أحمد وتريس نخيزتي أركمان سنما شيخ ونقول ورابما هقول إذا تدين اللي خواني لجاني لا الهم ما فتوى سنقوتني دواي نقوتن كاشر حجين مرة واجب أمي ختامني مالجا أكازين جان سنيفو هاي تدي بس أكازيجا أماس كنو شيخ خنيا شيخ أحمد وترين دورتي أركما مشيخا أكاتا خيسة جروخان أماس لجيني إسرائيل كوبا كابدن كنا وجنين حجين أمة خنيا رنجيرا أكم تهوك أبو من خنيا مي إسرائيل مال دام تاني فيلمان كيسنيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلم يا مسلم توتا ربين حجي من استطاع إليه سبيلا جا ربين نمدن دورتي وجب سيسه دوبدن ديتين توني خران نجاته هودا دوبا قوني في نمني مو أميرة أكنتي حتو قبو خناتو دن ديتي وانجيرتو أدالما ننجيرتو حجين هنجيرتو هي وجبدو إسنيرتي أمتا خنا hanga rabbiin isinirraa buusee bakka isinii buusutti akkuma wayyaanee rabbiin isinirraa buusetti rabbiin isinirraa haa buusu rabbiin isinirraa haa buusu eeggadha hanga mogartanii jarri keenya mootummaawwan fuudhe kuni bakka isinirraa nama buusutti akkuma wayyaanee nurraa buusanitti yara kanaas nurraa buusanitti eeggadha rabbiin isiniif haa mijjeessu rabbiin isaaniis haa jiraachisu
isaanii fi isaanii jeesuu hambiin isinirraa haa buusuu hajjiin isinirratti wajjabduu hajjiidhaaf jechaan kurfaawinaa du'aa'ii godhaa rabbiin isinirraa haa buusuu ani dubbiin dheereessoo honganamaan jaa assalaamu alaikum warahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar daawwattoota keenyaa fi keessummoota keenya kanneen as jirtan gaa du'aa'ii sheekha keenya sheekha Ahmad Watar rabbi nu haa qeebalu akkasumatti immas gaa kan isaanitti aanee jiru har'a sheekha keenya sheekh Muhammad Ali Boruu Asaboot jedhamee kan beekamu sheekha keenya sheekha Musaqqafa gaa namoota ni beektanii waan inni isinii himuun qabu mee sheekha keenya waan dubbatame kana irratti isinoo maal nu idaatan maal nu dhaamtan sheekni keenya gaa afaan Arabaatis afaan Oromoodhaatis wal keessa nu godhuudha ta'a arkuudhaaf teessan isinuu insha Allahu ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء تخينيا شباب خينيا ورّي الربكتنا رفتن هندنو غلطو ماراني سننجا هيري كنا تنرغتو هيري قالي دجمتي هن أرغمتو هيري جبدو دجمتي waan ummata yaachisu kanaaf wali qabamu waan guddoodha jedhame tajaajila biyya tajaajilu irraa tokko qooda guddaadha jedhame dura nuti waan nurraa eegamu rabbiin keenya haa galatu haa cubbuu sanarraa buusee obboleessa keenya nu maratee Abiyyi Ahmad akkasuma lamma kanuu maratee jara kanan galatoonfadha eega galata rabbiiti waan isaan dhaabbatan kanattiin isaan galatoonfadhaa rabbiin cinaa haa dhaabbatu jechaadhaa du'aa illee isaanii godhuudha wanni isaan dalagan waan guddoodha isaanii wajji dhaabbannaa nuti isaanii wajji dhaabbanna duubanni nurraa barbaadamu waan qabnu hundaan yaadaanis du'aa'iidhaanis isaan wajji dhaabbanna jara kana wanni wajji dhaabbannuuf waan takkaan argamin tanaan nu argame biyya teenya tana keessatti nuti akkatti ilaalamnu keessaa lammiin Oromoodha dhiiroo sadarkaa tami jirra gaafa tokko nama tokko hudhanii jirra ennaa sadarkaa hudhanii jirra ennaa nama tokko haasofnee aboo maal jetta Asaboot sadarkarran kaa'in jedhama keenya sadarkaa keessaa jiranii hudhanii miti ati jettu kanaa miti watakka waan itti lakkaa'aman hin qabu ni tuffatamne hanga lammii himatuu ummata Itoophiyaa hanga himatuu qaanfannu takkatti keessaa Oromoo hanga himatuu qaanfannu takkatti jirreechuu duraan maal hacuuccaa nurra jirtuuf asii yoo gabbaane eessa Itoophiyaa Oromoo yoo jaan namni hundinuu ija tuffiitu nu laal san har'a ol qabannee mataa keenya ol qabannee boonnee kun hundinuu rabbiin nuu fidee eega rabbiitii isaantu hanga kana waan kana nuu fide tanaafuu nuti isaan kana wajji dhaabbannaa leechallo irraa qabanna wanni dhiyeen gadda sabtii guyyaa akka har'aa hiriirri guddaan ba'esan achillee qaamaan jiraatu baannu isaan wajji jirechu warri hiriira san ba'esan wajji dhaabbanna nutis jechu waan isaan dubbatan san hundaa'u isaan dhaabbatan san nutis hiriira san wajji jirechu qaamaalillee argamuu baannu wajji jirraa jechu isaan kana akkasuma gaa rabbiis isaan cinaa haa dhaabbatu obboleessa keenya Jooharis Ka'alaa sababa nuutee waan kana keessatti akkasumas ammaas dabri isaan sadeenuu rabbi isaanii wajji haa dhaabbatu jennan duuba gama keenyaan nuti waan nurraa eegamu akka gaaritti isaanii wajji dhaabbannaa jedha lammeessa wanni kaan ummanni na dura dabraniiti haasawanii Sheekh Musaan faan dheeresse akka gaaritti haasawe lammii keenya ka'unarraa buqqa'e hamaliyoonatti qixxaawu malyoonatti shaalagamusaan wajji dhaabbannee duraanis ammallee ganaa hanga isaan qubatanii bakka gaaniitti waan qabnuun yaadaan fikraadhaan masjidaan madrasaadhaan bakka deemnutti hayya gandaan wajji dhaabbannaa lammii keenya san ammallee hanga qubatanitti wanni ibsummaas lammii teenya isa wajji dhaabba isaanii wajji dhaabbatuun hawaasa habashaa Itoophiyaadhaa kana wajji dhaabbatuudha jamte tanaafuu kana hundaahu beeynee wal jabeessinee walii dallee taanee waan kan hundaa'u guddisuu qabna hawaasin keenya hawaasa kana bareedaa kana xureessanii asiin dura wanni warri dabarsan hawaasa bareedaa
khayif cinaa wal cinaa dhaabbatu danda'u kana akkasumatti Harargeen, Arusiin, Baale, Jimma guutuun Oromiyaa guutuun Itoophiyaadha ummata sansimatteeti qubsiiftee bakka adda addaa hunda nu qubsiisanii dhaayinillee laallee garii warra qaamaan achitti argamee garii warra waan sanjaare gariin qaamaan hin argaminis hambuusin hin jiru habuusii keessan qabni jiru warra ummata hubanni nama agarsiisu ummanni Itoophiyaadha ummanni Oromoo keessattuu warra gartee hawaasa wajjin dhaabbatu warra wajji jiraatu bineensaa jan Oromoo nama bulchitu jechuu takka haasa'u aboo bineensaa mi nama hunoo garre garsiifne ni dandeenyaa kana bira dabree abiyyiin irraa ummata Afrikaatiifu akka fakkiidhaatte kana bira dabree irra seenaan isaa aalamatti gartee galmeeffamaa jira kun hundinuu waan nu boonsu waan warra Itoophiyaa boonsu jedhama duba tanaafuu muslimni yaadaan isin wajji dhaabbataa akka gaariitti isin wajji jira tana hunda nu beeytanii nu wajji jira isinis waa yaada kana gartee nu yaada akka nu wajji jira jechuu kana beeytanii ziqiidhaan if amantanii isinis odoo shakkinetti hujii teeysan ta isin dura kaayamtu san karoora godhan kaayatan san bakka nu geeysan jechuu abdiidhaa qab isinirraa qabna rabbiirraa qabna isinirraa abdii qabna isinis waa takka hawaasa kana if dhaamutu maletti hawaasa guddaati isin booda jira mirga keessan jiranii bitaa keessan jiranii isin dura jiranii abbootii teeysanii obboleeyyan keeysanii ilmaan keeysanii muslima haa ta'u kiristaana haa ta'u biyyi Itoophiyaadhaa biyya namni sabaaf sablammoonni wajji jiraatuudhaatti beekamte irraa hijamte tanaaf jecha nu jabaadhaan isin jaa ammaas itti da'ee waan takkaa jira gufuun xiqqoon takka gufuun jedhamteet laalamte gufuun xiqqoon qabdu fokkattu ummata majlisul a'laa ja'am majlisul a'mallee ja'an hawaasni gaafa duraatu hoggaa kana jee arrabsuuni wajjumaan arrabsiniftis majlisul a'maa sin ja'an ballaa jechuun lakki boo ballaan ta'anii jaati majlisul amaa jedhanii nama bineensa amaa tokko haa ajaa'u san fakkeessu yoo majlisul a'laan kun maaliif beeyna nuti yoggaa karaa deemnu isa yoo hamanni karaa gabaabatti hogguma takkatti karaa dheeraa kana finne innaa isaan jibbensaa yoo haanee hamatti seenne halkan kun odoo wanni hin taane halkan bariisaa keenya jechuudha yoo galgala isaan hamatu teenye odoo haman tahinitti waan fokkattu isaan dalagan ta keessatti dalagan waan hujii saqacaan isaan dalagan hanqata isaan dalagan sanbira dabarreeti maquma ummata islaamaatu balleessanii yaadero kammataana yooma ummanni kun nurraa bu'a jenneeti yaa layt guyyuma kana ummanni kun nurraa bu'a jenneeti qalbii cabsina jira jechuudha saniifuu gaarraa majlisul a'laan akkanaati sila wanni isarraa eegamu tajaajila hajjii fi umraa akka barbaadamutti geessu sanis geessaan jira hanga tokko maqaadhaaf rootiinii waan jan takka siloota abaluu dhufee hajaan tokko wartee ni gaggeessan waa xiqqishoo takka ammoo akkana jennu kana isaan hoggaa asirraa deeman aballi waan jan takka balaadha sun yoo aballi miti fudhataniiti shirshirii jidda keessa deeman an nama hajjii amata kudha meeqa godhe waan isaan kanas inni argaa nama hawaasa Itoophiyaa niin ziyaaraa wajji jira hajjii hedduudhaan godhe kudhanii waliin hajjii godhe tanaafuu haala isaanii qorannee namoota silaa isaan tajaajilu san if geenyaati deemaa jedhanii warra Madiina irraa dhufe barattoota keenya afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin afaan Somaaliitiin isaanii gorsu kanallee akkan gorsine godhaniif hujjaaja dalagaa hujjaaja meeqa duraa balleessan amat tokko irra 12 ni gahaa nam torbaatu albeekii bakka jedhamtu sanitti dhume maaliif gaa makiinaa ol bira dabartutan karaa makiinan karaa kana deemtiin beeku fiigat itti diram namni torbaa dhume nama tokko du'ee fooqitti du'aa isaa sana iddoon tajaajiliin tiiti wanni mixiin afaani galtee asii inni biyya Rusiiti taaziyaa isaa san gandi taa'ee du'a jaanii dhaabanii booda guyyaa sadii booda hunoo mul'ate inni kufee fooqirraa kufee lafatti kufee akkasi mul'ate dalagaan isaanii ummata kanaati kanaafuu isaan masjida wanni isaanirraa eega masjida jaaru takka masjidan jaarree yoo diiguu barbaadan malee amata lama dura amata sadii dura masjida nuu itti nama godhataa jan imaama nuu itti godhataa jan khabiraa dhiisi haaxaa ullee nuu itti godhataa jan
مدرسة سنو تقول تاجن كتاب على سني في الناجن خاخنا انتين كون هندنو نجفمه هنتهو جاني الدبرسني ربي نورا غارت ربي تخدنيتم اخمت ربي نورا اولج كتاب على نوفيدو ديمن خبيرا إسا ونياتشس إسلامي هجين إسلامنا بريد دي موت إسا ياتشس قلبي إسان جبس مسجد بريدان جارموت إسان قلبي جبس مدرسان بريدان جارموت قلبي إسان جب جرى وجارو مجرى ديغا جرى ديغا خان خواسان جاري خمسجدان جاري خمدرسان جاري خانا منغستي نورابوس درانيس نوتينامني إسان فيلس انجلو حالكام فيلامان وطربان دي جري حاتو جري خجبدو تجري جري بفتانا قابو إسلام الرابك كبوان دنده مسلمة هبشا خلق قويس ثاني قدا خنرى بكبوان دندني قام فنه مجلس الأعلى درية خامنتين قمن خدينهم بين خوني خواتك كم بين دين الرحماتك كم بين خم بكنوا حجي نقويس دندو تنافو حجين تنيا الرواجبا متي هندن دينيه حجين أمتا خنان الراهان أبتون هذا أبتو قاجا إنه خنا مالني وجه من حجين تناب جتة هنقدي بن بسرقتت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ثم نشكر هذه الحكومة التي أحدثت تغييرا جذريا بكل ما تعني الكلمة من معنى التي أحدثت تغييرا وعدالة ومحبة ومساواة بين الناس بين الشعوب إثيوبيا مسلميهم ومسيحييهم أيا كان دينه هذه الحكومة العادلة التي سوت بين شعوبها والتي تنظر بعين واحدة هذه الحكومة نشكر الله بعد شكر نشكرها بعد شكر الله عز وجل وأخص بالذكر أخص بالذكر أخانا أبي وكذلك لما وكذلك جوهر الذي ساهم مساهمة فعالة والذي قام بدور جبار حتى خرجنا من هذه الظلمات أو إلى النور فنشكر هؤلاء الذين ساهموا مساهمة فعالة ثم مساهمة فعالة على هذا الدور الإيجابي الذي قاموا به ثم بعد ذلك أيضا نأتي إلى المجلس العالم وأنا لا أقول مجلس العالم ما يزعم المجلس العام وهذه التسمية تسمية غير عادلة حينما نسمي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يا ترى كل يجعل قرده غزالة المثل العربي يقول كل يجعل قرده غزالة يا سلام إنه مجلس الأعلى لو قيل غير هذا الاسم لكان أفضل الذي يزعم أنه مجلس الأعلى وحقيقة ليس المجلس الأعلى فهذا المجلس منذ أن رشح لم يرشحه الشعب أبدا وإنما داء في سواد الليل ليس في وضح النهار في ضوء النهار لا إنما رشح في سواد الليل لأنه يخدم الظالم ولا يخدم العادل هذا المجلس أولا جاهل لا يعرف من الإسلام شيئا ما شاء الله وإن كان يزعم أنه يعرف هو الجهل منذ أن أسس ما رأينا خيره أين المدرسة التي براها أين الدور الإيجابي الذي قام به أين اهتم بالأيتام هل راعى المعوقين والأيتام لم يقم بأي دور إيجابي طيلة هذه المدة وهذا المجلس وهو بقايا من بقايا الظلم علينا أن نخلع عن أنفسنا ربق هذا المجلس إنه كان ظالما ولا يستحق أن يسمى مجلس الأعلى هذه التسمية تسمية جائرة وليست تسمية عادلة فعلينا نحن كمسلمي إثيوبيا وكشعب أورومو وكشعب إثيوبيا علينا أن نطرد عن أنفسنا هذا الكابوس الذي جسم علينا مدة طويلة إنه يزرع الفتنة إنه يزرع القنبلة بين المسلمين
فالدور الإيجابي الذي ينبغي أن يقوم به إصلاح ذات البين، فلم يكن له إصلاح يوم من الأيام، ولم يبني أي مدرسة إسلامية تذكر، ولم يبني مسجدا جامعا إلا مسجدا تابعا لهم، هذه التي لا تعد ولا تحصى، لا تعد، التي لا تذكر بشيء. فهذا المجلس كابوس ظالم جائر، فنحن لا يمكن أن نعيش مع الظالم، مع الجائر، مع هذا السخيف الذي لا يستحقه، الذي لا يستحقه. فنطلب من هذه الحكومة أن ترشح من تختاره، أن تكون مع الشعب، مع من تختاره الشعب، مع من تختاره الشعب. وهذه الحكومة السابقة لم تعين إنسانا عادلا، وإنما ظالم. رشحت الآن، فجاء دور الحج. فللحج شروطا، أو من أول الشروط الاستطاعة، شروط خمسة، ومن بين هذه الشروط الاستطاعة. فالمسلمو إثيوبيا ليست لديهم استطاعة، فلا يجب عليهم الحج. لماذا؟ شرط وجوب الحج أن ينال الحاج نفقة ذهابه وإيابه ونفقة أسرته في خلال ذهابه وإيابه. إذن هنا الآن الحاج يدفع الرشوة، لعن الله الرائش والمرتشي. الرشوة ملعون في الإسلام. فالحاج الآن يدفع الرشوة. من أين يجيب؟ من أين يأتي ب100,000؟ شعبنا كما تعرفون من أفقر شعوب العالم، بسبب الحكومة الظالمة التي جثمت عليها مدة طويلة. فالشعب لا يستطيع أن يهج. زد على هذا الظلم المجلس، فهذا المجلس ظلم الشعب وظلم الحجاج، فالطريق غير آمن، فالحاج غير مستطيع، فلا يجب الحج على مجتمعنا الإثيوبي المسلم الآن في هذا الوقت الراهن، حتى يزال عنا هذا الكابوس الذي جثم علينا مدة 27 سنة. فهذا الظالم لا نريد أن نحج تحت ظلال هذا المجرم، لا نريد أن نحج تحت ظلال هذا الظالم. فإن شاء الله الحكومة ثقتنا جد كبير في هذه الحكومة بأنها لا تقصر في إزاحة هذا الظالم عنا، فثقتنا عظيمة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمال هذه الحكومة بالنجاح والتوفيق، وأن يجعل شعوبنا المسلمة شعوبنا أيضا يتكاتفون ويتضامنون ويتآلفون فيما بينهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يزيل عنا هذا الكابوس الذي لم ينشر خيرا، والذي زرع الفتنة، والذي أوقد الفتنة، والذي لم يقم يوم من الأيام بالدور الإيجابي. فالذي ورث الظلم كابرا عن كابر، فدوره أن يرث الظلم كابرا عن كابر. فنحن لا نوافق. فبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وبهذا القدر أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. obboleeyyan kiyyagaa kanneen biyya alaas jirtan, kanneen biyya keessaas jirtan, kanneen daawwachaa jirtanii fi kanneen as jirtanis alhamdulillahi ulamaa'iin teenya fatwaa yookiin ibsa dhukkeen qabne kawaa takka waan keessatti hafe hin qabne nuu godhanii. Meegaa namoonni as jiran nama 30 fi oliitiitu, nama 30 ol ulamaa'onni keenya kanneen irraa marii tanarratti hirmaatan asitti argamu. Kanneen gaa dubbii selattuu dhaamsee dhadheereessuudhaan malatti gaggabaabinaan nama tokko irraa fudhanna. Mee sheeka keenya Sheek Aliyyii Fallaanaa faadhaatu as jiranii maal jedhan gabaabinaan isaanirraas dhaamsa fudhanna.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه من أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريدة لقى دررتي وني ربي وني غلطة قلتين ربي خينيا غلطة قلتينا خا أسيدو ريرو دبرتسان كيستي ulama nama teteessitu akka jirtutti namni hafana qopheeffatin hin jiru akkaan ayyaaduu fi akkaan quba qabuttis namuu hafana qopheeffateeti useef irratti yoom nurratti hati irratti eeguudha akka barbaaduun hin cinqamne san cufa karaa kamiin dhufe yoo ni fijaame guddatee gara gartee mootummaa dawlaatii sii miti gara mootummaa dabarteenii sii miti waanuma isaanii fi hawaasa idduu jiru keessaahuu gaa ummata majlisul aalaa jankana hammaan gaa anquwa qabutti hammaan an dhaqabetti rakkummaan ummata ulamaa irra dhuftees gara biraatiin gara dawlaatii waan dhufne ummatuma isaanii as jiru kan ummata daweenyu majlisul aalaa jaamu kana maqaan adda addaa beefakkareefu maqaa dhawametti haruma kanaani dhufe waan takka kanii nuti quba qabnu fakkeenyaaf matuma khiyyaa'u eegaan abbashaama biraa gaddeebee abbashaadan biraas deebee waan adda addaa taniin nam tokkolleen himin tana mudattee jira kanam tokkolleen quban qabne ta sheekanii sin himin warruma majlisul aalaa jedhamu kanaatu hadaamaa taa'ee gaafa sadaama jira gurbaa tokko addillee numa jedhanii kasheema masaalee waan takkaa fal'aana bakka haa hoja'aniin jira waan san akkachi dheexanii dhaamsitanii je'achi dhaamsa gaggodhe warra asii kanatti bilisuu aalaa dhimma eenyu kana gahaa jiru kanatti gurbaan san abdii nuur jedhaniini hoggaa san nama isaanii hojii saayibaa tokko qaraanee sheekha dhufee kana jennaan sheekhaafis galuu didde ijoollee xixiqqoo gaafannaan ni galte jala deemtee ijoolleen jaarsot dhaqee dubbate fal'aadha waan akkanaati jira jee ooma dhufa keessa akka hiyyaa ganaa waan hin dubbatin hin jiru maali biyya sheekootaatitti kami qaraasif taati biyya sheekoo makkaleefitti qaraasisun akkami qaraamti waan jedhamu qabeessanis kutte rabbiin kanamuu qophaa'ee taa'u jiru gaa rabbiin galanni haa galuu fi sanis dabarte sani aansinee gaama mootummaa madhaabbatenas galanni haa galuuf akka biyyee akka lammaa kanneen biraa alaa fi keessa jiruu fi akka kanneen biraatiifis rabbiin galata haa galchuuf galanni haa galuuf sani aansinee ammaa wanni dhaabbatu jabduun gaa hajjiidhaan dhaabbata hajji tana keessa maal tahuu turan keessaa gara fal'aanaatii namni waggaa rifate boo biyya Aliyyi Ibraahim sanii miti waan nama biraatiin goone itti murteessan san isin yasan jirtanii miti maarree jedhaniini kabiraa gangaafatin san bira kote gaamma yeroo ni dhaabbattimma kote garee funu dubbatan sheekondan keenya wanni biraatatti idaanuun jirtu tammaaf nu dhaabbatu nuti jarri kun akka jedhametti ka barbaadamutti ka rabbiinis jeetti ka rasuuliin nu debeet alayhi salaatu wassalaami ummata islaamaatiin hajjiin sharti qabdi seera qabdi ulaagaa isiif lakhaayame qabdi ulaagaa san jarrittu guutuu dhiisuuttuun dhihaatan waan akkanaatiif silaa bakka buungaa dawlaallee waan fedhe haa ta'u namni adaalummaa qabaatuudha qaba wanni adaalummaa dhiise wanni isii fakkaatu biran jirtu saniifuu jarri hungaa ummata islaamaatis bakka bu'uu hin danda'u waan amantiitis bakka hin bu'u masgiida keenyaafis bakka hin bu'u masgiida muslimaatiifis barnoota amantiitiifis bakka hin bu'anii saniifuu gaa ummanni gartee eenyu dawlaadha akkuma waan biraatoo gaa walqixxeessanii tanaas laalanii walqixxeessu qaban gama hajjii guudime gama ummatichaa yookaan ibidee ummatichi laallachuu qabanii ifcunquun qabanii gaafa rabbiin sirri deebisee biyya adaalaan dhaabbatee hajjii godhuu dhaban ammaa sirratti wajjabnee ifcunquun qabanii saniifuu gaa galanii rabbii keenya haa gahu hamtu rabbi nur haa qabu khayrii waliin haa qabu ummatas rabbi nagee haa godhu alaa zaalika bihka subhaana rabbika